Panggu tanre to tanre. Abi. Soro kagajar naman sa Vita ron. Awi mga tala. Ya. Terus lima tahun yang lalu kalau saya tidak salah karaoke na ala pas sekolah main baru mencaji bicu salona no. Alhamdulillah itu masuk mana ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Belawa, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Babinsa, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur maraja lori sesa rajana hung Allah Ta'ala na to padang kahadere rilalana yonro na baraka hung Allah Ta'ala. Magi nang kana baraka satu sikola yonroy. Ko sikola yonroy berarti baraka tu onrona matuntu padisengeng ananae. Alhamdulillah, kemana nih ha wija-wijata kemeng. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Karena rohe agarong, karena jaji mana nih mispak na nini naronala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemana kasi soketer anak taman tegalo namaneng. Sikola onro mak baraka tuntu padisengeng. Jadi tanah bodoh ye bemana he wija-wijata ang kamana ngimi tadece kulino lebih-lebih pa matu di masa yang akan datang. Napabengak-bengak mana ngita wede nawat dingi napanyaman-nyaman to matuanna. Napi tu ya rili to matuai. Alhamdulillah to syukuru mita natahe sikolana. Alhamdulillah ajumova. Alhamdulillah to syukuru. Iye kode nalawai malempongi kode nalempo nalawai. Tapi alhamdulillah madece manamate nana hagaro. Jadi aro guru na dega aga chau. Alhamdulillah. Jadi ni gapo jiwi itani nana anak-anak alhamdulillah. Jadi dena gaga sitongan aja itu ya tu reso-reso na kasih guru-guru na tu. Jadi napi tu ya ri tomato anak perjenga kat dampeng kuloi makasing iman na ya tu anak tepat na ya tu anak batun tu pa disengang patama ni ko sikola ewe
Dena marigaga makam aja ki je angka toli sumbangan elau taro ni di matolo dupai man masolo-solo mana mato tu apalana ya tu mudupai buemu ni akan masumbangi tak terlubang si di guru misalnya 10 mua tahu masumba tak terlubang si abang Nadena mana saja itu mengkalinga salo maka bicu padawa madodo nyawana abe anak-anak meruka jadi abe alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau maka situ tepat nanai masih kolai bayangkan itu nanai kau masih kolai makan aja jolombo palaban ni lato mo jolo mak bicara. Nama pada ko nene na mak bicara. Mak bicara maruka to anak-anak. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya roh baja sanga dewe kamanang kakasi tomatuana na ya roh wijata ro misana inoko-noko gi nana gi ya arga igalecce gi aja ga macai ya cergi anata aja ga macai apa ada cengan nama-nama tu itu wijata tu syukuruke nalomo guruna pagurui ya nasabaya tu bawang meloi ilolonga ya sange lino dengan ilmu loi lolonga nge akhirat dengan ilmu koloi nalolonga ngahirae dengan ilmu ya kon makasini ya roba disangandaro macue mana nih linona jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makuana naro aja pada cauki iare ka baturan nuki makada megalada je on kosona koto mapa sikola ko memaga ko angka sikolana na nae dena tabe tu makasito pampe na asa pada bodari paham makada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ridalanna wa takkali ale malabina nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka tu ampe malabi koloi ni sayarona nae loi malabi ampe ne rona nae lona bahayarona nae angke ko sikolebe tu guruna matu paguri makadahena mapako tuna ampena na bitahe mapako he ita karena nae ko buri basikola silenga tu yaro masikola si bawa de yang penting pure manir masikola katu kada sarna paling tidak yaro ampe malabina ya ko mabiasa to di makada iyo mabiasa tu ko burani basikola saja makana tu iye malabi dena bali aga to matuanna dena madoraka ko to matuanna pak magai barakane ya ruba disengange nalolonga ko sikolewe jadi pada ini mani bawa maku ke jamaah tangan ni kada to na manasa tengkalingan na to maruka kalinga bawa ni kita bawa ni jamaah apa saya yakin dan percaya kodor ya imundri pusat tangan ni kodor ya imundri kada akan aja yang kalinga pokoknya ya mani ro bawa bu ya wene to si tanga-tanga mani bawang majami lo na dewan na jama apa mudah nilade kare kasi kepala sekolah na bodo to malampe sungan naro kepala sekolah naro kasi si lolo guru-guru nami ya rabbal alamin si bawa apa kampungnya kwewe iya mak mute mak bola baru si tahu karo alhamdulillah karo mak bola baru si ro baraka na mana ya ro ibu ibu jadi makro pak ya biasa lah kode usala ye sikolata tega kaja rot tetap biasa kumato ka berarti maulu nak walu ini yang memeng aku jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makro buah jadi kamar robasane kasat tu ale malabina nabita ta berjengat dampeng napi tu ro jajina tu ikoko tu apa aku kasih nabita ku indok malabina angka baraka na meto aga baraka na ternyata kikoko ngi makan anak ternyata ya terutama anak ko anak lolo magero hati dengan hati napi jaro nanae madari itu dega aga maleperu ko marajai
Aba biasa-biasa nganam itu asal waktuna baik cuy paham mula-mula ko anu made inshallah mada jetome tu napi tu ero tomate riolo romai madari makada nene tu anak-anak macai ko ye pak mak bandrengnya pona madari makada aja kasi mo tak berok kang na apoku itu tomate riolo apa na paham tomate riolo matandre pahanna neng kalinga pasana andri guru tarumai jadi seperti itu. Abe marukatoni tobat. Abe bicutoni salonge. Abe ubatong atau ka siapa sekolah? Tegi lo malanggarang. Jadi batong alhamdulillah. Biasa tenda besi, wi tay awo mani. Alhamdulillah. Abe tapi tanah bodoh pada yalamana dale pa kampung kue memangnya angka si masumba karo ke sana salo karo ke si bawah besi tenda besi jamaah yang rahmatin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu jadi itu na ikoko to na bitar meriolo rumai ko indok malebi naro nay napa yaro riolo ramai eko na tojang nya na maga kome maga tana makasimanang malebi itu to materiolo ramai ko na tojang anak na mabahat to materiolo te ko na tojang anak na to materiolo na kelo-kelongan tapi angka maknana agar relo-kelo na riolo ramai ini nawa sabara ini nawa sabara lolo ngegare deceng Allah to sabara de aja nama tindro carama mi makanan setarna boleh matindro yaro riolo romai to materiolo mapaham maka yaro ale melebina na bitak maraja sabara ya jangkana na tu to matu maku kwewe kona to jangin elo kelong yaro magi kasina yewe anakku he nang sabara to makun re mapahange tapi makun re makurasara na to jangan anak to jangan listrik mani dena kalau sompoi atau jalan listrik anak nana itu tai HP mani na butarakan ni age lona kaki di kepala di kaki etan nama bali-bali anakna apa ulunna mancaji aja jena mancaji ulu ibu ibu arata abe to nama aku kue tomate sesa desa kaga igala cemi anak-anak na lapor si guruna ko polisi aga komen apa tika kan ya aga guruna gara-gara ya ceri mi anak-anak di noko mi anak-anak ro beku carana padahal idi matoto asimulangan na to jangan ata tapa guru sabara abe yari di tomate sukuruki angkani guruna lo pak guru matematika bahasa Inggris Al-Quran hadis SKI fikih akidah halak aga kome IPA IPS syukuruki pak ku ini lo pak guru mana ngero kau dan kena mulai ku jangan napamu stres masa ngame ya tu kota mancaji guru abe madrupa-rupang modelena ya rona nae angkato matojo kato mawata mewa kato mawata lari kato to loma tindro kato to lima makotutu kato to liwan nanana batena nasi dimi guru moloi jadi kodeta bantu ya ro abe mana bene maruka to bakai aku apa aku ya bunga tala bo Mapara di ko mancaji guru TKK. Salatullah salamullah ala toha. Bakasing wajung kok kan susulan ramu colong Yasin habibillah. Dia madengkin itu tuyul. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Patame ri lala onro na buran no mungala tali itu anakmu. Sekolah masigi, TV no masigi Maka si lalu-lalu ko masigi taro ni si lalu-lalu. Yang penting marwai joko jolo masigi Ni kalau manca di jamaah kor lalana masigi tanay mana mo na Patamay. Kada si lalu-lalu taro si lalu-lalu. Yami to na majako lato-lato si lalu ko na masigi Memang Pak. Ay bo. Elawi masigi pura sara madari itu ang KTPA taman pendidikan Al-Quran pengajian Al-Quran patami kuro pagur mengaji macila ka to matuewe ko baje sangade na lo lele ba masena bunga latala na de man haga sumpulo ya ga na depe bici-bici ka ngi baca-baca nga Quran paling tidak ya tuntung ilaha illallah. Pak guru mana mengaji na nahibui aja tama sekka aja tama rekka aja na gara-gara bakam aja 100 sebu siula tapa de mo mengaji anakmu obe masolang na itu ko deni sing mengaji oleh ini na deni bahang deni risa baca anak si deto ni sengi padahal perlu tei sebu maka dia tu aku range maka dia nabita kul huwallahu ahad ta'dilu salasatin fil Quran nigi gitu baca kul huwallahu ahad banda baca pada wada apalana nareko na baca sepertiga karena na pero kula apalagi kok temai macam mengaji yewe hananahe tilo masige baguri bang ni kalau lisa kiye masige kwewe aku senahe tancung pore tanay mana moye matu ananahe yari di tomatu ewe komega nana lo masigi aja mutu ni macai memang aja mau bedara ko nanae abe ko boleh mate mu tapi makader nanae alhamdulillah mate macange contoh ya baguri bang asara lor kada salah aja batena bang ade baguru mui asa nana ya na tujuan na to mapas sekolah Napurai pak guru ngatu kok guru-guru nahe jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah to ditambah kesingnya si sompung eta tomato ewe si bawa guru ewe pakasingi asya mama keta ye kongka balik misalna dena bahangnya guru ya ro misalna ro anata ro padangi guruna si bawa madeceng maka nama dodo pahat tu kasih anakku anu nggak gere ebe kok cara anak nawadi maga sana deh nama rigaga tu aja tititai lisu bola ewe baguru ya ro anata aja na pia sembarang robotna lenya ya barakakan na di senge mereka tu matu anak kan anak na lisu ya ro tasana na pia sembara bama ni korode nawadi tabaguri ko magura anata ada peki ko sida pena ko na timpai bo na tuntungi si bawa madeceng aja na sembarang monre kutudo tuda maga to HP na pak guru toy mage toy terutama mage genge ko meaga dan lain sebagainya kerasiwi anakmu bu lebih baik riwatu baicu namu kerasiwi daripada maraja matu alena paten hai mago to baka mabu ka gora mabu to gora bo oi bo maku kue dena cende anak gara-gara lobe mi HP na rempet to matu anak aga HP si lolo pacas jadi lebih baik tuh bu mai waktu baik cuna mu bateri-teri anakmu mu tegasi wi anakmu daripada maraje matu na bateri-teri ko gara-gara ampe majana de to na sedikit maku ku anak-anak lemu nyawana pune to matu anak perjenga kak dampo bu jadi desa tu nama rigaga tolino ko yaro ya ceri yaro nae demi ada cengan nama Pak maga ye ko bicu mobi wi nama kesiaro aga nasana katagasata Quran wijata ro ibagur disiplin ko mega maga insyaallah maraja matu tulini ngarang apa ko maraja bi ai siabuni aja na asa ya ridi waktu ta masih sekolah waktu ta SD tidak iya kotolo maga sana kotolo na lisu de na lisu ki guru ta sebelum ngagaro sebelum baca pak dongenge pura pak dongenge pakai loke katele lo na riolo romai alama sea mua tauna ompori sesekale
nasabari wetu baicu na dek memena anak guru baicu tak mitu na wedi siseng nareko matoani masusani nasaba maraja nawanawani andrenge pole toni kutue karo riolo romai maku kena naik na gore-gore mani guru na halo pak na bawi lima ni indo na pak bandrem ni kami na taruh indo na ambo na bawi ya kana sana lima na tanah lari titi apa deh nang agar ini riolo romai berjengan ada apa bu malampe bawa kan ukur riolo romai nama cila ada guru tu matu abe riolo romai jadi maku kue buta berjengan kat dampung bahaya tu pengaruh maku kue jadi kota ini si bantu ki orang tua dengan guru deh nulemi tama deh cengan atas kode itu si bantu orang tua dengan guru ya mi ko makan atas sorolo bilobi tonga mi bawa ngan atas ko si kolewe guru na tonga bawa taranwang lisu boleh su kolewe de to tiba tingnya nata de ta jampai tujuh na guru na pada selamat jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mamagi-magi yewe anata manenge padang kamanenge vita dece ku Allah taala dan caja anak-anak soleh masolehah terutama ya ro ampe-ampe no ko duwewe pajajianna si itu bawa kunci na pak terberjeng kak dampa bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah aja tamat ngingi patunti pak diseng wija-wijata aja tamat ngingi yang kedua toli tapak biasa tamar lala onro na pura Allah taala bansana ko lalana masigi pak maga yaro aku tu kotong-kotong ko lebok na rilino agam itu juata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pura dei pancaju wijingen na neru batawe sangadina elo mi masompal uripung Allah taala beribadah uripung Allah taala ibatun tu pak disengang anak-anak ibadah tu ya iba guru ya ronona ibadah mana mato si ampe ki guru si bawa ya rodo mu to mato anna ibadah mana mo ya tu to masumba ko si kolewe masih dakka ki ko si kolewe mancaji ibadah mana mo tu itu yang mana mo tu tata dupa matu angka na bego si kolewe to lisi lompolo ki bargoton royong insyaallah angka misana kasi pepanna si kolewe buru yari di tomato yang kasi pada misana ko tu aju colota wadi tebange ya nari tabai pancaji pepa ya sumbangan ko de isa mangaliang jadi agi mana wadi si bantungan ki si bantu ki karena yewe aga yewe tolomi berpasta bikul khairat berlomba-lomba di dalam kebaikan aja mucapai de ceta cede apa benerita ni bawala na Allah taala ini na to tamaka rioren nutta aja to mucapai jata cede pak mage benerita to ni bawala na Allah taala ini na to nondo sesekali tengang kepagangkan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mamagi-magi yewe pak disengah sikali upala tuka ki angkana pak barakah Allah taala kuridi terutama untuk alena to mak bicarewe terima kasih atas segala perhatian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.